جستودیویا رادیو ریباز اف ام گودار و شوپینرین مهجال هر دری دم باش نها دم جمیر یک ابدا مقام شو هولری از علی عمر از گرک نوجن و چانج ورا پیشکش بکم دست پکیده فرمو گرندری سنوچا لباجار قامش دوی روجاوای کردستانی هر وها تفاهیا نافچه جزیره هل بجارتنین انجمن خوجهی رژیم سوریه هاتن درخستن برپرسکی پیدی لشکری دبیجه کوچکدارن یپگی باشداریت شری ادلب دا ناکن و توهیزن وان ادلب توننه ایرول بریار فلادیمیر پوتین لگل هفشانی خوی ترکیه رجب طیب اردوغان درباره پرسگریکن لهفکرین سوری بجوین دم باش لباجار قامش دوی روجاوای کردستانی هر وها تفاهیا نافچه جزیره هل بجارتنین انجمن خوجهی رژیم سوریه هاتن درخستن لگوری کرت ویدیویا که نافندار گاندنیو تلویزیونی لحسک بلاف کریا هل بجارتنین رژیم ببشداری اکبر فرهج عربو آلیگرین پارتیا البعث هاتیا کرن لناوا باجار قامشلو برقص و دیلانو سران بجاتیا اسد بری وچوا هروها کمیته دادوری بلند کو سرپرشتیا هل بجارتنان دکه دوهرا گهاند بو کوشبر کو هجماران ولاتین سردانا نافندن هل بجارتنین انجمن ریوبریا خوجهی کرنا پرگلک بو دما هل بجارتنان تا دمجمیر 12 ایواری هاد ریش کرن گلک نوچاو راپورتین خوجهین سوری جه بری دمکی و درباره بشداریا چکدارین بسر پیده و دشر ادلبه دا بلافونه لیبر پرسکی پیده لشکری و یکی ردکه درباره بشداریا چکدارین بسر پیده و دشر ادلبه دا گلک نوچاو راپورتین خوجهین سوری جه بری دمکی و بلافونه لیبر دفکی یپگی و یکی ردکه برپرسکی چکدارین یپگین سر به پیده و رادگینا کو چکدارین یپگی بشداریت شری کو رژیم سوریه خوشبوی لسر ادلب آماده کریا ناکا نوری محمود بردفکی فرمی بناوی چکدارین یپگی ین سر به پیده و لداخویانیه گیده کو جدرکا سر به پیده و بلاف کریا راگهام کو چکدارین یپگی بشداریت شری ادلب دن نکرنه تکسکر کو توهی زنوان لادلب توننه محمود سربار کر ندما کونو چا لسر اگریا دست پیکرنا پروسه کلشکری سر ادلبه و گندوارن وی تین بلاف کرن هن آلاوین راگهاندنه و مال پر انجواکی بحثا اگریا بشداریا وان دوی شری چاوری کری ده دکن تکز دکه گویا پگه بشداریت شری ادلبه ده ناکه هروها دا خویانی جی گویا پگه و یپجه ده شری داعشا تروریز ده و دجی ارتشا ترکیه ده گیر کر که خود بینا یاسایی بردوامن لگوری محمود بریان ها گلک جدارن خوجهین سوری بلاف کرن که هسن سوریه دموکراتیک قصد یا سر بپیده و نزیکی 3000 چکدارن خو لگل بدهان اتومبیل و آلاوین خوین لشکری برف ادلبه و شیاندنه دا کومل بملی رژیم اسد لشریل سر ادلبه ده بجداری بکن او جی پشتی دانوستاندنان رونشتنا سر کرده نوان لشامه لگل رژیمه له هولری سروک برزانی پیشوازیا کچک فلسطینیا کورک و بحث کرنا کردان و ستران و زمان کردی دناف کردان ده نافدار بویه کر لگوری اگاهیان کچا فلسطینی حسنا عمر کو تفریق و کورا لیش بر حس کرنا کردان و ستران و زمان کردی فیری کردی بویه ستران کردی جی دسترینا دناف کردان ده نافدار بویه لگل بافی خواه جبری چند روزان و سردان حرم کردستان کریا هروها سروک مسعود بارزانی جی پیشوازیا و باوی و کریا و نها او کچ لهولی ردمینا حسنا گلک ستران کردی مینا از کردستانم دولت و سرودان تویا ای رقیب استراندیا پارچه ویدیوی نوی لسر یوتیوب جی هنو و تایبەتمەندیە حەزکردنا وێژە زمان و سترانên کوردî re hiştiye got bibe cihê guhpêdan û şopandinê ji aliyê çalakvan û medyaya Kurdî ve. Wek rêzgirtinekê ji keça Felastinî re hejmarek rewşenbîrên Kurd jî seredana wê kirin û spasiyeke germ pêşkêşî wê kirin. Artêşa Tirkiyeyê bi dawî hatina hêzên xwe ji birêvebirina dewriyeke nû bi dirêjehiya hêlat navbera deverên martala Feratê û Minbicê de li Bakurî Sûriyê bi hevrêzî li gel wilayetên Yekgirdî eşkere dike. Artêşa Tirkiye bi dawî hatina hêzên wê ji birêvebirina dewriyeke nû bi dirêjehiya hêlat navbera deverên martala Feratê û Minbicê li Bakurê Sûriyê bi hevrêzî li gel wilayetên Yekgirdî ragihand. Serokatiya erkanên artêşa Tirkiye di daxuyaniyekê de diyar kir got hêzên Tirkiye û Amerîkayê bi dewriyeke hevbeş li ser rêya navborî rabûn got ew dewriya
46 جوê cûrê. Di hîjdeyê hêva şeşan de ya borî, hêzên Tirkî û Amerîkî dest bi dewriyên serbixwe li ser hêla navbera deverên Martala Feratê û min bicê kirin li gorî nexşeriyeke got ew welat ji bo min bicê gihîştibûnê. Niha jî artêşa Tirkiye berdewam e di şandina piştevaniyê de ji bo yekîneyên belavkirî li ser sînorê wê Sûriye re. Ajansa Anadol ya Tirkiye da zanî got karwanek ji piştevaniya leşkerî gihîştiye wilayeta Hatay ya sînorî duşemba borî û tê de barhilgirên barkirî bi topxane û tankan hene. Her wiha otomobîlên veguhestina çekdaran û piştî gihîştina wî barhilgirî ji bo devera Rîhanê wê berê xwe bide sînorê Sûriyê li gel tedabîrên ewlehî yên tund. Di dema borî de jî Tirkiye rêjeya pêştevaniya xwe li ser sînorê başûr bêhtir kir. Hevdemî hebûna nûçeyên derbarê egera rodana êrişekê ji aliyê rejîma Esed û hevpeymanên wê bi taybet Rûsyê li ser devera Idlibê li bakurê Rojavayê Sûriyê. Serokê Rûsyê Vladimir Putin wê civînekê bi hevşanê xwe yê Tirkiye re Recep Tayyip Erdogan derbarê pirsgirêkên li hevkirinin Sûrî li dar bixe. Li gorî Kremlîna Rûsî di seredana Erdogan de ji bo sûçiya Rûsî ku biryara îro were encamdan mebez jê ew e ku peywendiyên her du welatan û rewşa Sûriyê werne gengeşekirin. Kremlîna Rûsî ragihand ku wê her du serok pirsên giring û hemahengiya her du welatan pirsgirêkên li hevkirinin Sûrî guftûgo bikin. Wezîrê Derveyê Rûsyê beriyan hajî biryara vê civînê eşkere kiribû. Gemiyên teknîkî cengî yên hevpeymaniya NATOyê yekû bi dewriyan di beşê Rojhilat de ji deryaya Spî radibin gihiştê nêzîkî beravên Sûriyê. Ew gemiyê ji geştiyên deryayên Curê dê Reuters yên bi ser hêzên deryayî yên Holandayê ve ku serkirdeyetiya wan gemiya dikin û geştiyên Fîldî Quebec yên Kanadayê û Îlî yên Yunistanê nihalê nêzîkî beravên Sûriyê ne ango sînorên Sûrî yên deryayî. Li gorî jê derna cîhanî Grupa gemiyên cengî yên têkbir yên Amerîka li deryaya Spî gemiyên Karnew Rûs Winston Churchill yên barkirî bi mûşekên bi basik ji curê Tomahawk serbarî sê gemiyên jêrav yên otonomî ji curê Los Angeles li xwe digire. Godar û şûpînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ser nûçeyan têne bîrawa. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê her wiha tevahiya navçeya Cizîrê hilbijartinên encûmenên xwecihî yên rejima Sûriyê hatin derxistin. Berpirsekî PYD leşkerî dibêje koçekdarên YPG beşdariyê di şerê Idlibê de nakin û tu hêzên wan li wir tunene. Îro biryara Vladimir Putin li gel hevşanê xwe yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan derbarê pirsgirêkên hevkirinên Sûrî bicivin. Nûçeyên me bi dawî hatin, herşad û bextewar bin.